milimani koti kwa ndare goswa bote agenda koti elinda toswere. Lakini na mimi nasema leo hivi, esenye ntara mete omushimiwa Nyamoko agatura mama tutesi bitwarenge igari cyabonyoru akara bake president akonya tebini bali eja yatebetana onde bwens orenke aria asa university ale koigorwa erele li jambazi na iga president yetule li jambazi igonge kama yetule li jambazi igonya Nyamoko ne li jambazi yani abelio macho yetule li jambazi igongo na intwe ngogenda tole koti tomotangana na intwe erinda kotenya kitora majambasi antwano tumugira into wancha tonyale koramwa noti mugirango tagie notiere tagie zirere ne constituency ya biali constituency enere nene ya rete bakabura burabe ya sabete osera sabete ngeti para enkoke ka kiaga ke sabra kianya Nyamoko mbele mu ngainyo ngure university ekamnyoka ni mara moja kamwa president nyete mtisi akaewa oyo ndero kirire mambia ina abantu icho kisabe tikende na jina majabasi ale ke ga dawo ikira aina la mwana ndasa the president amagende no ndara kuro kumajambazi lakini kwa wetra musabete nyagetari ekibalimo no na ile tekobeka magwawa ndabona nyeire yagenda ya mate puchakere useba kitesti ya yeye ata igora bandona tumugirango to likogoswa asa maana yo mheshimiwa Nyamoko simama tenda wanyang'anye vingi kutoka huko leo itumatoka kwa gata kibale waka edugiaria kwa sababu sauti ya chura haimzui tembo kunywa maji. Sisi tutaendelea kunywa maendeleo haya tumeleta hapa. Nichukue fursa hii kushukuru sana mheshimiwa kwa kukubali totua ofisi ya ACC oituma atemna dio na abatifu bose iga ekeraba to ofisi ya na ACC agatebata getoborimo ena morete mama ninko ma erinde iga kine mote monaga enyageta kwenda kwa gata ofisi mheshimiwa in fact igango kina more etirebe nene na security bega ekatoka tugusaba mheshimiwa Nyamoko na inde bono tubwata ba tensia bakanye kuga bakanye gotemba bwa tsasi na kwana no mheshimiwa katuro officiali igaka kwa kati ofisi chiko era na inde atoe ICT app aba ijana byonse ti computer 100 ti iga aba saibonse baje bakora tigasi ga mungu bagokora iga mukaratema tiga sababu apply ko chimumbu bagokora bakulia chilesa igasa aitaja maganda no mota ketawa to amito ege to kusabanga omweshimwe Nyamoko contract eliatia ogoto igoro officiero kora nchabanta baitubara abasagwa abarega abambira abarega batangane kwa utigasi oro bachaka okorigasi muna mona chi family chiri cyagwete cyanje tikarwa se tigasuka tubachakiro mheshimiwa abana baba banyorega esabuni na baruba ore ngoko batebe yayo mheshimiwa Nyamoko na igore tegento iga kai baba na inji igonto asabiri nyasa yakobwatsie ebyo tunyare kogendera amagane estima